chinsa ibere ncheri ngongor kwaro ni ototo nyangiri ni goto kubwatara kurasa menyelio na era Wilson Makori. Na mwancho muligeria kiunga chinsa beto cha kurwa chinsa mochi nyabisia ime ye bunge ya babasi ya kaunti ya Kisii ase aba menyi kusaba kenya kenyoro kurwa nseme banyara kwa bagweso kena kusaba obotareru bunyaka bakwane kwachinga kichoko ene kwa Peter Ongeni oyo kabere omuntareba wechigali chemechanga ime ya echiro ya mugonga korengana na barabo olsakangana mamwabo nigo obotutu korwanya tukaba bakwane kubwatakana amo na umurugiyo ye oyomo uyo nyata kabaga kwikia ikinabo siobwe kagambero kikerete mubiro yo gotene gwa gotanigwa goika ange umutinyo yo mabono nabono kubanya kabakule botaruru chinga kigambero gyanjiranire umubiro yo chikonyara kaba goko nigwa kurwa chinsemecho inchengo teba umwana uyone batige bina umusubati yo ngo tusumbwale umwana uyona chicha ku ebina nebya kyagotoretera ataseli kurwenkeyi tago tuabere tutinde komobere inchengo chikomotebya tuabere tutinde komobere muna ntwaba isemoke atuabere tutinde komobere nyore na bamate batebire bonsi piesa porque ningi mamuno tuabere tutinde komobere ntwanya korra bikonebi ibikonebi atuchandire ntwanya korra otaseli ribona ntukunya kutoletere bina kore buo ntubana korera tole tuabere tutinde komobere na alekere tualenge kitali kijiri ntwa ingwanjira ne temna tutinde komobere bikone kebyo gotokorera bono watokorera bikone bibe tige bina abantu baito tega bamanyiri ichiko naende senga kiyabone gakenye yaito umumura na areto musubati maragoba bakora matukabere korengana nelijiko lya Kenya ino musubati oyo umwana ominto rwarenga kientambe eyetalienga kiaro narenga retina maturu bosa kona kunyuganyugo egento nare gosabe serikali yetu nelinga umwana ominto bitorarire igabwata bangina babere na mama umwabo tigarete nka umongina turubosa no mongina obangete family yaje buya obatanenire buri mubuye sokoro buya obangire nonya nasa gorete buno umongina buno umukungu nonyora anti yane n'umukungu wakuruku bune bukweko teba obangira abana babonsi babire ali asaka gorete kiginga oire abana abahororo obangire ebintu buno muga kongeni tata amutigerete atabwati obaguzi jo nare gusabanga buna mwanya bantu umwana oyo kobeke kine kasini yane omoeli nka akoreto nkana agocha komenya igoteri buya kunyuga nyugu umuchioyo umuchi agitakanyora ole buya ekiagara sata getogusuki oyo mwabakorwa ere tabwati amanyinga mwanya bantu twekaransete agatotebiti umubere utinde kwe nande bono tonchokeire ekiarenge otwatebaneti umubere utinde ku ochiche tariki 29 utinde ku tariki 30 nande bono twanyorera marube yaba tibogeti gocha otorete iro muchando muna rero chuma mosi twasomire lirube otolete iro muchando lirube lyabati bogeti tuanga mwanya bantu iko tware gosabanga buna family ari wancha atiga tokora masisi yaito buya to ni umwana omuntu juma ina buya buna twabangire ekiagara eyene ntunda ya kabere na anda gotenini ngo tamara gocha serikali lakini serikali ina ande kuira no gocha community ekiagara amangana ya malimo na amangana akugambwe ne community kurunka ikona bere buya rosi ubu amate obuyana abantu banka ekiagara at end of the day onyere tararu asenseye nera togocha komenya komoga na mwanjo muligire murai bwense musike William Samoei Ruto nigo amwachiri abamereri baye asogota abunati babwati miroberiende yonsi yokugenderia inse ya Kenya musike Ruto nigali gukwana iga chinsemo chia etago ime bunge ya South Mugirango ase aikirana ase ekemirano ngingo yekiereganirwa amo no mujumbe bwe bunge yo musike Silvana Tusoro oigo nigo musike Ruto nyaka bwakwarira igatie miroberio eli agenderete kubeka na kujia kwenekia bunango ikirania res chinsemo ao ime ya Kenya na namana sakonera igoro yorogongo rwogusi ase kaunti ya Kisii na boige kaunti ya Nyamira.
Unajua kuna majamaa wengi wanatafuta viti. Mimi nimewaambia mambo ni mawili. Kila mtu akuje na rekodi yake, track record. Kama wewe umekuwa kiongozi miaka 10, lete rekodi yako ya miaka 10. Kama umekuwa 40 years, kama mwingine nilimuuliza juzi, alete ya 40 years. Mimi nimeanzisha barabara nyingi hapa Kisii. Wakuja watuambie yao walianzisha hapa Kisii iko wapi. Ama namna gani? Tunaelewana? Wale mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kisii. Kiongozi anachaguliwa kwa sababu ya sura? Anachaguliwa kwa sababu ako na nywele mzuri? Si kila mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya? Na kama mtu hajafanya kazi, si atembea akitembea, aende akiendanga, ama namna gani? Na pili, kila mtu akuje na track record na pia awe na agenda. Unajua kuna majamaa wanazunguka humu town. Mimi nimesema niko na plan ya kupeleka Kenya to the first world. Tayari tumesahihisha, tumeajiri walimu 76,000. Tayari tumepunguza gharama ya mbolea, ni sasa ni 2,500. Tayari tumehakikisha ya kwamba tumeweka pesa ya kujenga barabara. Mimi nawaeleza ile reli imekwama Mombasa, imekwama Naivasha. Hiyo reli itapitia hapa Kisii, ikienda Kisumu, ikienda Uganda. Na mimi nakuja kuanzisha hiyo reli Januari. Nyamira hoye! Kisii hoye! Kisii hoye! Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka tuletewe fitina? Tuendelee na kazi ama mnasemaje? Sasa nimeambia wale majamaa watafute sera. Wengi hawana sera, hawana mpango, hawana agenda, hawana maono, hawana track record. Kama namna gani? Kama kiongozi hana agenda, ni mtu ya kuchaguliwa? Wale majamaa ati mambo yao watakuja Kisii na watawaambia maneno yao ni matatu. Wataambia Kasongo must go na one term. Mimi nauliza nyinyi, hiyo ni sera ya kupeleka Kenya mbele? Hiyo ni upumbavu ama si ujinga? Mimi nawauliza, kila mtu akuje na sera bwana. Tunaelewana? Wale majamaa sera hawana, mpango hawana, maono hawana, agenda hawana, hata akili. Kisii hoye! Kisii hoye! Mwancho muligeli omuliki omonene ase ensemo yechindemero ime ye wizara yechindemero iga Kenya David Nyanduro Nyambaso nigo aenekire buna chindemero anene mono asa rugongorwa gusi nigo chiana chiriwe mono na chiakaire mono kolengana nere nigo yeikire ase wizara yechindemero itari guchigwanchirana okubaganwa goso gwato gwechindemero ase chinsemo chinde mochivu rechisroyo nigo ali nigo aruro bosemya gusenigaruro bosemia guchiesa abantu na kwaburia kurigia chinchira chingao igoro ye chindemero libagario kugendera guchibagana egento nkubatebia sensemo ya malemo na mnatogweta abantu baito gusiwa yarenge chinga kitwa kinete twarenge koire maenda agere nyinge twaira paka alio mabei twaira bosongo serial board mwaka nero kagulire chibando ontoma twaenda paka ali Nakuru ne ichinde twaira Nairobi bono lero ni tutokogora chibando igonko basorora ntoma yete ngoba konguno bonge boro lakini tochake kole komanyanga talie rasima koberense yo twaro bole mutwatira male mopaka abere chinchera kerogo chikwagaja amache gako gumoina na yanda gumoina nchese chigas chiane mono iga ase chinse chirtogweta ase naro twachakire kubakani ngato gwatabule muboike iga na mwancho muligereri chochi Nyandoro ojuo gokora mirimo imeyense ya South Africa na era nigabolirie abantu kane kubona ngo irabale abana babatse chizukuru basomelinde bache konyora emirimo na gwekonya Nyandoro nigo hatabire buna korengana nere amabaga yemirimo naro ase serikali ya Kenya kurinde abantu abange ti basometi ebirengo biribi bikaniri konyora emirimo ase boiganya ko bagosegeta abantu kwetanga kurwa ase ogosegeta ebirengereri by'abana goswa ase obonchereri bunaboli bwa boda boda
niko badia basani bakandigirira na beko bakongotoka lakini ariko basabaiga ira abane school nande ira abane school endonge abana baire school endonge emeremo nere Kenya gatoti okungaina nanga meremo takole tiki emeremo nero abantu egento getayo n'abakoli emeremo batayo ono oranga kereze simyo ntari nkolikero omwana otabwatisa kara ingo chikorusi emeremo eyo chisukuru nchirega nyabigena nera isukuru engiyo mobili nera tebi omwana asome takubeka omwana akubwe onyaye gesi onkialenge osome egento oratigere omwana owekenene nesome esukuru igo nale gocha kubasabanga tafadhali ira abana esukuru lakini tali bona egento ngereke kombere kongo omonto okonyora komboli ai no mukubwa bona lendo obukubwa obu gonta geteko likaba kubwa onye naligeta abaku onye mwabwata abana agaba amasakara kangana abegeta abana abwemereme menene kangana bulero mugwakira isimi bali kabana baino igo ira abana esukuru Kenyatta kwa roji Kenyatta na chitepa kabona ali esukuru tafadhali ira abana esukuru tikatotige ebyasara mbile bya boda mukoroka boda bona kwanya umwana wa esukuru kumurusi agende kogenda boda ikako gende esukuru tafadhali mbya Muraibense mosike Dr. William Ruto nigo akwanere omurobeli osipet anene mono wachinga kya barkuwa abatangania bagojiga soase chisukuru chesine skuru omwakogocha okwana chinga kya nyara kwa wikirana somo yiga bugo chengera myaka 20 ye kanisa ya Covenant Church International ime ya Rotiani County ya Narok nigata yabuna emirobelio ye ikiranire iyo yogochikwarigania abana gwetania emilioni yamo abagojiga soa ase amasomo asinia secondary ase amarube gose ase mirobelio ya ikiranire nabo igo nigo bagochikwa gwali bagalia bene gwikirania ekirenga kyabo kya masomo. Najua tulianzisha mfumo mpya wa elimu ambayo inaitwa CBC, sasa imekuwa CBET. Na hiyo mpango tulifanya transition ya kwanza miaka 3 iliyopita kutoka primary school mpaka junior school. Sasa mwaka huu ni mwaka wa pili ama awamu ya pili ya kufanya transition ya CBC kutoka junior school mpaka senior school. The first cohort of our young men and women going to senior school is going to happen in January. It is a most consequential transition in Kenya, because it is part of the transition of our education reform process that now is going to give us a new way of our students progressing with their education. So a most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million na manju muligere chinga kechecho mosike Ruto niganyara ka kwa nake buna serikali ligero bereti boikiranu kwa nake buna amasoma kwikirana rest sukuru echo atanyara kabaga kwanira igoro yokulikwa kwa aboro kiase chisukuru okwagachwa kwe birasi nabo igo okobwato kwa wechibesa gwechiase chisukuru chimanyikande tubuna capitation asanyaka kwa nake buna serikali wikirabona igani yabwato ke shilingi chipilioni 44 utogwetania chishiringi chipilioni 44 elioko konyara kabachi gwikirania amasomo as a school. Nafasi ya kutosha. Pale nyuma niliwaeleza tumeajiri waalimu, kufikia Januari itakuwa waalimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Tutakamilisha mahabara ama laboratories 1,600 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu. Na vile vile
tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Pesa ya kuwasomesha. And therefore, I want to tell those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children, I am telling them to keep off our children. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya Manjo muligeri gwikira buni gatokana mutimoko omakego tokwirana na mange na kwariganira ngenderere gukumanya sekiunga chinsa ibireli tukerigaria rero rya Jumapili igoto tukauchara. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isko ekiagera bonigase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school gurendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kawe bursary in full inta abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na applications inchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi ni gutrasa chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068.
Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tuka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyomo cyubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu Ngasao itu saboyo omo anya tobo moyo muna ko batebi nsi ko batebi omurane timba so amo chimindo mo ko yija magaya no ko be kanga ikato ekene enyagitari ye ya konya sana yani ko tenya sana ngambia mo kirege digamos na kwa ile operation mara gatatu okugorono lakini lero ma nda wake te wow awako tomera omupesa lakini lero atosa kutiye bwana ekekerekia soko enda tambe kanyago tare digamos na kwa ile operation kwa nongo chama lakini mwana sani mawo kwa nini kwa ile gas osteri kwa bwana kanyago yuba no na yuba ngoli ba tirete nganya matega konde mwana yangu ya matega regege ile pie kalimo turogoro nganya ke ngitari ne na kwa robo yeta usana ko bana tabatera ai nikamwa nikuja neka hapo kwa mbwa tirete mwa wangu asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Mwanchu muligereri karibu asansema ya kabere ye kionga chinsa ibere aba watani be kiombe kia aba kichisabu gose accountant kama ketemna iceberg nigo banyaka bakuru segeta guchia sababu watani be kiombe kyo elio banyaka bakurigia ebirugo byo Brian mono asansema ya gesiasa hasabo chale banne bo mwaka bochirwe na 25 nebere bakwana rituko lya lero asege karakia bagya kero mwaka nigo aba watani abo banyaka bakwana kebuna nigo uburaya na murwa gesiasa na borutagete abakijisabu haboranya kwa bakolingolia halionzi yagenderete anamono ase obotumeki wechibesa sector gutichinsemo ime ya serikali twaro chembuya na intwe buna ba accountant tutware riogie limo kiagera ndutagetabarayi bakorwa se ekyombe keiga para konya community yeito ase biruga no bo senator no bo MP no na council TMCA oredinto bwa tororo na enda abandi batete ki institution kinene awo nabo kabanyene babwate ki ebyombe byabo ki famu kyabo eki gotumeka asobo bochungusie ebitabu ao na kulikera abantu ao ebitabu asekenye ngima na ende tukogania abaguzi baito bali bobwata abana bara ki accountant gose bali batagete koja kwa ki accountant baichamo batuikerang erinde na turanyare kubwaterana okibosio kubwa mono buno bo borai boja goja bwenseyega na batutagete aba accountant baito
bonsi batware chinguru banyare kola omugusi ase chinsema wao kera ntutagete kunyakorora amang'ana tokunya koigwa ase enseye ng'a binto getembire iga na iga tutagete ebinto togokora bia mochoko elefe iyo ngokonyana tori chinsema ao ntokonyete na abana ao twabwata omwana oyo omoga iga twachagete gosomia korwa ekero asoete form 1 mpaka bono oikire university ale mwaka okabere naende nere nkora bwa accountant. None serikali yenyene, serikali ya county ya Nyamira na ya Kisii county na barabu nikuba support tole no abale abagokora igasi oro na barabu members baitu bale igo nabo tugwika goikanya twamayengi kegendereta ase county chuna aba accountant kokwana igoro ya aba accountant n'omuntu okora accountancy ekara kolire bintu byonse byari okora enseme yimwe by'skuru wasoma wakuri degree yawo komenya wasoma obwa accountant komenya kuba bono kuba qualified kuba ya accountant gongo tebya sabana abaiga bakeba gukina boniga komoranche tariki ombekebe ne kyombekia ekero gosoma accountancy na ndo gokora igasi worldwide nabo gokora ntoraba abekiombe gaitu basomire Kenya lakini bakora ikigasi nse awao Australia Canada US on speak era accountancy ne yemo worldwide kobono ngotebya abana bagukina sebono bakurigicikaria bakonyara gukora tiga basoke isiko even as we are willing to vegimenta chabo we are possible we guide them terigasi mbe negasingia saba gusibon speech accountant to encourage sana aba accountant yense yengima ego ikomo wako 2027 abaro batenene ibirogo ao ekogera twarorire gochimaega ase omo accountant yanyorire opportunity yo go serve ntomanyete ng'abange baito babere chigavana babera bempi records chikoro kinga ba performire bia sana ande ntomanyete ng'aba accountant botambe n'abantu banje ta accountability ande bago take responsibility ebina bie bintu bibolete mono monasogora ibenseye to encourage aba accountant baito batenene ebirogo kuna chinsa chiro bate nogo segeta aba accountant mbaroro ba kolega sibuna aba accountant lakini batana ko register na ISPAC ense umo wasiri boborendi bwaime mosika Onesimus Kipchumba murukomeni nigaruro kuboligwa chiase chikanisa na nene mono kubwatarana hamwe nabo boligwa kinia abana babo aze chinjira chingia ukwana kurase kansa ya AIC iriwo ime ya Kamendi account ya Trans Nzoia murukomeni ni gata babuna nero bya abana bakinigwe aze chinjira chikanisa nabo gusegeta amasomo ye kanisa lya maikata buna Sunday school. Let us invest in Sunday school. Sunday school ndio kila kitu. And I'm very happy. Ule mwalimu wa Nyota. I was very happy. That was the best part of the service today. Because inamaanisha watoto wetu wanaelekezwa katika Yesu. Na kwamba wanaelekezwa kwa njia bora. And that is the best way. That is the future. And this is a very Kenya, average age of our Kenya is in 19 years. 19-20. The biggest population is young people. So, tukikuja church kama hii, hatutaki tufike hapa tuone wazeni wengi kuliko vijana. We must see the young being more than the old because the population is 19. So, meaning, lazima to reach out to the rest of our young people. Let's make the church and the mission become attractive to them. And let's reach out in their own language. Tuwafikia hawa kwa lugha yenye wanaelewa na kwa njia ambazo wanaelewa. Because naongea hapa kama waziri wenu wa usalama. Ili tuweke Kenya ikuwe salama, lazima tupambane na zile janga ambayo inawaumiza vijana wetu. In our own houses, lazima tukue ni sisi ndio leaders. Uwezi, nataka niseme hivi, kama wazazi, mimi siwezi sasa niachie watoto wakue wanaenda kufunzwa tu na shule. Lazima pia tuwe na nafasi ya kufunza hawa nyumbani. Pia nyinyi wazazi mjue ya kwamba watoto wenu sio responsibility ya serikali. Serikali iko na responsibility yake. Lakini responsibility number 1 ni nyumbani. Na therefore nyumbani must be the right place penye tunawapatia right values. Number 2, kanisa. Kanisa plays a very important role in shaping these young people. And it's important to kuwe na proper curriculum. Yeah? Tusitumie ile curriculum ilitumiwa kwa sisi.
pastor na timu yako, I cannot teach you this, lakini from a security perspective and from my personal experience kwa kanisa, lazima tuchukue also our curriculum kwa kanisa ya youth na children iambatane na mwancho muliro mwasiri wote chinga kechecho nigo omuraibwe kiama kia DAP Kenya omusikejuji ni wamarwa wewe kabera mwasiri wo bolendi mensi ya Kenya gusa defense nigo amachirie karengerali ke mwasiri monene musike Musalia Mudavadi igoro yobo choli bwe birengerali gose referendum kolengana na wamarwa nigo ensi ya Kenya hebwate mechando na makungwa mange ayobwantu kai gwali bagali itangani nyuma haba Kenya batararengerali igoro ya referendum ejo ngana boyo yasegetwa amo no muraibwe kiama gia PLP Omoske Martha Karua. When we have the debate that has just started about the referendum, constitutional review, and my big sister Martha is here. She led as the Minister for Justice the constitutional review that led to the review of our constitution and the birth of the 2010 constitution. That conversation has just started. Of course, they have the debate of Singapore. This is the time we would have liked the dynamite voice of Cyrus Jirongo to contribute to this national discourse that is just starting. I'm sure Cyrus might have said, well, we tried this at Bomas, at NATCO, at BBI. But right now, probably he would question, is it really our top national priority, the constitutional amendments that we want to talk about, when half of Kenya is going hungry? 55% of this country do not celebrate Christmas. Families cannot put food on the table. Up north from Garissa to Wajir to Mandera, people are starving. And we cannot feed these families. And here we are talking about Singapore. He would have asked, our health sector is in a mess. For the first time, Kenyatta National Hospital is about to collapse. Just like a 100-year-old hospital in Kakamega called St. Mary's Mission Hospital, that has been there since the colonial times, is collapsing because of the failed sharp policies. He would have questioned some of these things, and we will miss that dynamite voice that speaks truth to power. And we must carry on this fight, even in his absence. Thank you. The call for the referendum is a distraction, especially by a rogue regime that disobeys the constitution daily. Mudavadi, who is calling for the referendum on behalf of his master, Dr. William Ruto, he is occupying an office that itself unconstitutional. Na mwancho muligerali omuraiwe kiama gia ODM musike Dr. Oburu Odinga nigo asingirire muna kiama gia ODM tikabwatikerenga gyo kwirana gochiase okwamiriria serikali go opposition kwana ime ye county ya Homa Bay musike Oburu nigatabona kiama kikerenga kia yakanengeri gyo tigara ime ya serikali na goika omwaka bwechiri bera 2025 kabwatira nigwe asokorosia serikali gochigocha. We cannot just sit in a broad-based arrangement. We are going to move forward and make sure that when it comes to 2027, our people are squarely in the government. Our people will not go back to the opposition again. And I want to tell you, my people, that there is no party in the world which is formed to be in the opposition. Our people have suffered in the opposition far too long. It is the time now we also squarely remain in the government. And we are going to fight for it. We are not going to be asking for favors. We are going to earn it. We are going to earn it by being in our party called ODM. Kuna watu wengine wanasema ati kuna hao viongozi wa ODM wakiongozwa na party leader ani wanataka kuuza chama cha ODM kwa na mwancho muligere gokorera talibantu bange bagwika emyaka emia eyemo kolenda ase egesiekia omongena biria sarange nyandro niganyara kwa gochingira emyaka emia ya morit kolia lero na niganyara kwa gakwayana kiabuna ekirenga kiaye komenya emyaka menge nogo
no kwerenda boigo kumwiruka Nyasaye na gutumika chindagira chingi yana mono chindagira chigekoro boigo ni ganyara kobaga kurubo semia gochia ase abantu abakigoseka oriegeke konyaka bage gotegerera abantu abanene ase obogima bwabo bwa kera rituko yango kari na baswati aba baketu kari koreta bono aba bari na bamura baito bakari koreta basomete akiri itagwenerete yani umwana ugite igoro woko matebi into kwanya gako gotebinga ni bitari binto kontebi tegerera ngaki umwana akorete umuriri ache kogotebi otegerera ngenjoki nero gwenerete ategererete omotebi no gwenerete kokora bona abana babone kana tubatebi mbakuigwa ugatatiga into nari gusaba Nyasaye gwanja abairanise baibugenta abantu bakubatebi naenda abaibuli bali abakuru barengo gakimurigiro lipimba iyo bomane mbayo nando muntu kali ne pati muibuli akali sobo ila ni Nyasaye ngambi jamani ikiagera abantu bali barengo abakuru babaerete pi asenga kie ibona igabana ndiga mukorigiro nanyora ngani kibekanga kegori kiri arenge nakyo nkiya nana yomo no nyanse itoga na agenda nkanyora ngubunga omwino yo moyo ni kabatebi moyo nkiya ko gero uri moyo nkabatebi Nyasaye uri ontongi tena rogera tende moyo bagaka chinkobi bagantebi ndi Nyasaye ngo kwara matuko gotibo ono nkira longa nyetenga ki naga ninga untamuira nerimbi ya mono ndo komenta nanda menta yandi umusubati obono iga ubugima tutinye ne bono iga abana bandi ambakanye ubugima bono bobe nandi ngonye tujigo so ubugima bono iga bana tole bono iga ntoli kujigo konya ikiagere ngaki yabone gatingeri yakare kare ntu ari kuriye gento gekoro kuchinye ni kira mware tira maguta mukari ko kare piko kare gatu ari ko kama chionde baba bali ko kama chionde nakubiri mabere tari ngo ko ari ko irari ko bano leto kari ko irari ko ko ya mabere ngo tu ari ko kama ko ruariga are tu ko ruari ke kima tu umurekerana rero ko mukari ko kari ko kena mugo tu atu kabiki tu areta tu acha gukarange mbese tu ari ekabiki ni bwato buruira sire kubara ekero kwanyirira machari ya moto bago kora marabuse bune kabyuka ngambone ga ari ko sibi ekabiki ni bwato buruira ga sire kubara koto kuri kindagira kindi inyama rero ko tukari kukaranga inyama twabika maguta n'ikinyanya twakaranga ega twabika riko twabika mache twiyora tutakiri inyama gitakiri bikuriko iye kukabisike umanya kubika inyanya umanya kubika igitunguru inyama iye manya ko inyama ni inyama kare tari maguta kwari kubika igitinya keriki aya nandi nakikwari kukaranga inyama Manjumo ligereri nche huko nyaretu ni kantigeretie miaka ange 70 ose ange 70 manya katoka kana mjire miaka emie eyemo buno mongi na sarange igo egetirongera ne kebarwa ngerororo agokorero manjumo ligego kumanya tu nigo omuntu yomo asiria obugima bwaye chinsemo chia nyusia magiga iyo kubatirani wasoma basokona gwepara uyu batirania egari ya kambani gasegari y'abasombi ya Kisi Classic yanyara kaba igosirio boroso na gutuma egari enge ase abanyanyimbo banyaka bagekera na chinsemechio na boigo nigo banyara kaba abakwemke bitambukiro biribwene tukalengana lichiko ase umubiro nyagwesira hoirwa goika ase engendu na boiga bande nibo batigirwa chingoma chintiri kirabu na tokorera mangana maye kionga chinsa ibere asenjera yokeranu njeni ngongoro kwaro ni toto nyangiri kuranza memenyerio nigo tobotera na Wilson Makoli kuranza ma transmission nigakoro kwa Mike Willis kianda gotwa ubuya imiyaga Tembe TV kionga kya mambusi boigo otwaro gotkovya
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and College go kwarigania ase teki ya January Chikosi ao Bunabono, Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication, na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering, na wigo Water Engineering, ase ensema ya Computing and Informatics, ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security, na wigo na Network System Administration, asinsema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwege bale Electrical Installation, na wigo Electrical Engineering, asinsema ya Cosmetology, ngwege bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, ase Hospitality and Tourism, ngwege bale Food Production yani Cookery, na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities. Acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ubundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye gubali loan cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba we kagwe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kusi obakirisi ni gutrasa chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate machine ya kerero iyo ekorongeya egete kyomogongo ya